Ana pay ma Ghana fo nyina kyen ma mo nyina kwaba afi no join feed no anyam from so wutie DLFM 106.9 ana pay empire nyina no ene se nyankopon senkyere ne bedi achi na ode akọ no sade ya ba ensenkyere ni nyankopon epukoko mu paifo ode bone che you drunk Obia no anopai. Anopai empire nyina and they say at the end of the day, Nyankopon be ma yehu ni senkyere ne. If it's one on a tenen nsa, the nipa ntimi ye, wo ye no within a second and within a twinkle of an eye. And unti anopai ye na asie nyina ye ne dia. Mama wachiamu akwaba live on DLFM 106.9. Ebushia shall brand one usia abo apanwisima no aduasa enwotwe exactly 38 past 6. Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi na bra so se de bra wo. Anopa sha wo hin cry. Anopa ka kire wo se beye yie. Anopa ka kire wo se achia na enso mu ye. Ede esina kasa bebuo ni nyina. Anopai susuma nkomo no noso anopai ma ususu ye nyina no enya botaye baako say at the end of the day botaye ntia nyankopon ma wonso nwa na ye bo pitiri so de ye na anopai it's Monday morning enye Obia na asori ye eni nyankopon botaye ntia o ma asori ye enye se bra na so be na ntia asase so keke. There is a reason why you are also counted among the living this morning. Nyankopon de nanso acheyen. Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi no ebra so say ye de ebra wo fiti sabre kwapem se nonko no ebebo. Medi di Okogyeabour Ocran metina mu ediama Roman father. Akra baby anam ne se bibia hye ye de mo mini DJ afiba. Yetra ha yede mpaye kronkron etai wachi. And we are the mass servant in your absence. Yebehwe ne yetimi asom. Said your honhom no hye no. And nti anopa Roman father ba mo ache. Me ye sure say bibia so hye yie. No so bad ye beka bia so ye beka to aso. Anopa de ade nche. Anopa ma menya waseda. Anopa ma menya wontonto ma wonya ma memma unso mfa waye yemra. And Sunday na pesa okachire trade ampo Nyankopon kwa no pay. And today happens to be the 126 days of the year 2024. We still have 239 days left. I'm a pay Nyankopon waye bi. Fu ase da bre no wate. Maybe WhatsApp line no ato ma menya wo message. Ye na Nyankopon ase no pay. If you say what the asha ase foforo. Eye na watwe foforo. Me sure say enipa bia no ananopai wo won expectation wo won niam ba ku mienu miensa bia wo hwe animu say at the end of the day by the sunset one also ne sabetimi aka nanso me pacho wada say wo pesa wo tank eye ma you must be thankful say wo pesa wo kuruwa eye ma no pai e wo Nyankopon animu a esese kakra na wo de ama wo no wo da ho ase efiri say Nyankopon na wo boss ro ni asase no ade ba ko a wodi hu yaw ene se enipa ananase efiri se botaya wode bo memini omienu no ene se yemna asase so na yemra meyi na ye ntimi nsom no efiri se ye ntimi mfa yaketua entokube mpo ema Nyankopon. The only thing Nyankopon hwe de mo free ye ho ene se
ya sorry anɔpa yi bɛka kyerɛ ne sɛ kronkron ɛne wo awurade ɛfiri sɛ wɔn na de ne sɛ si ne bo kaa sɛ I am that I am miara ɛne miara ɛno nti anɔpa yi ne Nyankopɔn ase wayɛ bi ɛna anɔpa yi ɛyɛ na ɔtwe foforɔ yɛhyɛ afi aseɛ no wɔn mo a ɛwuo yɛka kyerɛ sɛ tenasena kenkan a ɛbɛfa w'ani so nanso wote ase anɔpa yi ɛnyɛ sɛ woyɛ papa ɛsi obiara ɛnyɛ sɛ bɔne no woanyɛ bi mimi no mmienu kora deɛ yɛyɛ ɛsi ne obiara ɛnɛ ɛyɛ ɛnɛfoɔ maako wɔ ha ɛne aduonu nsia exactly 126 days today since we began the year 2024 ɛno nti 239 days na aka no mame emisa wo sɛ what is your expectation na deɛ na woka kyerɛ Nyankopɔn so ma yɛni ɛnkɔmmɔ 0593 40 65 65 0593 40 65 65 ɛno ɛyɛ wo WhatsApp line fa wo naseɛ bra Nyankopɔn ayɛ bi anɔpa yi wɔne da soɔ nsɛm ɛne sɛn anɔpa yi wo naseɛ ɛne sɛn anɔpa di asɛm na woka kyerɛ Nyankopɔn ma ne hunu sɛ ɔma wo sɔ de yɛ no nso ani asɔ woba yɛ Facebook no so nso a we are streaming live ɛwɔ Facebook no ɛso DLFM 106.9 me pacha mo a mo frɛ no enye sesi adeɛ ma menya wo message keke after messages no maybe ahoma no ama na wo so wo de wo na ase aba na ye de ama wo twedi ampon Nyankropɔn kwa amen WhatsApp line no 0593 40 65 65 ma yeni enkomo Fifi Bonnie or the about say hello, good morning, Okogyeabour. I thank God for my life. Amen, amen, amen. With the free tema. Fifi say Bibia Sheyi Ewa Tema Hodie. Yedanyami say Abigail Baguna was say how are you doing? You are the miracle. Abi mi huyo na swear. Come and do a miracle. Anopa ahoden ewo ho. We the about say good morning. I thank God for another brand new week. I am Mafia from Tema Community 10. Yeah, that's Mafia. I say, I thank you, Jesus. Janet say one on also the buy baby the free year one fan can home. Next Janet in answer a year. We say amen, 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 amen. Kwabena Fati. Thank God for the life of my son today. He is +1 Samuel Asari from Abena Fatiho. Ayo, inti Abena Obano nyame wonsra no ne. Yeah man, special birthday. And then Nyankopɔn enhyira no pa. Na nkambusia ne nyina nso. We say good morning. Me dear Nana Ama from Tema. Thank you, Lord. Anopa Nyankopɔn no ayɛ ade ni nyina onye nipa enkwa ne boden. In fact, he is the miracle working God. We say good morning Okogyeabour. My name is Efia Kunedu from Ashalebutwe. Our God is still alive and he will continue to set us free from our enemies. Amen. Anopa empire bi a wo bɔ no enya homa wo sɛ ne ususuye etie. Ye making kan no nyina no WhatsApp. Wo betimi the message no enso afa Facebook aba. WhatsApp no 0593 40 65 65 and your WhatsApp line. Name on Facebook no there as usual, as you know, DLFM 106.9 on Facebook. We say good morning. I thank God for my life this morning. Me dey Eddie Victoria. Vek say bibia shey dear. We say I thank God for my life and my family from Oseya Jakubu Abu this year. Hey, Oseya, and grandpa no akotwa so there. What dey tena? Auntie, tena. We say thank you, Lord. Thank you, Jesus. I am Mavis Manye. Me wo di free here na ba ye. One farm ni nyina so ye.
We say hello, Wafabakope. Good morning. This is Auntie Lizzie. I thank God for His mercies and wonders upon the life of my family. Auntie Lizzie, Bibi Ashe dear. Let me have your message on WhatsApp 0593 40 65 65. At the same time on Facebook, DLFM 106.9. And then Edwada. I now watch for fro. And we are Edipa Pinoana. You report to us our Monkai Hubium. And then I'm not paying. I'm a near Beto Yaproso and the municipal chief executive for Okogyeabour Patrick Ikumo. Mene wakasa we from to mani tintimwa. Ye kan atiasefo a wonka ho. Na we the MC for Okogyeabour. And he resumed the appointment by the President of the Republic, Nana Addo Akufo-Addo. Well, Susu said, ye kan atiasefo a wonka ho. Me pacho owo a universal journey. E yakwantu a Obia betu sa kwan ne bi. Na Susu anopa woti ase a ya no agye atum se abasa kese bi. Ana de wonnam. Anopa de kan de akire Yera Patrick Ikumo, the MC for Okogyeabour na busuafo nyina no ene se wo mo enhye den. Na mom ye mane due ni amane hunu. We say hallelujah, 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 amen and amen. Midin ede wo fire oteshi. Wo fire oteshi twi blofo mo ho ye. Teshi mami ekro ba ko ne DM de pa no mami. Na so mentiase medi akira e ba hadwen. Roman father kra watin kra ro ntimi nka. Enyeme wono Roma wono de oden kra be adwa wodwen. Me ntese wa kabi wa fidie so da na misramu ada. Montagi Roma father Musa de say enti obetra nkra dada yi enti wantimi nka kwa to obotan kra enti wantimi nka ana osi Roma. We say thank you Jesus for another wonderful new day, a new week. Amen, amen. Midi at the doors. Was it in this week? No accident in your life. Amen, amen, amen. Was it? Midi at the piano from Tema New Town. Amen. Said the old piety and any horse amount. We say good morning. I am enjoying Anopa. Anidaso Wɔhɔ Media no. I see. Oh yes, I trust him from where. You are the miracle working God, your name is your name. We say hello, Wafa. This is Patience Enim from Pong Kokompe. We say Wafa, why you need I thank God for the life of my family and myself. Yet I say, and a pen Wafa say for no mashada makam ho. Matiesi krum. Mame Enquires Facebook na house menken kan kakra mfiri ofrisa borofo no. Ye wo won mo amode fa WhatsApp eba, wo mo so a wo de fa Facebook eba. Ye be tidi nyina aguma na no pai. Kofi Taylor nso aba bedru. Kofi se bibia hye ye de. Mo Bone. Na wonim say ene eye Tony Blair ne birthday. Eno ntimu amodi mu birthday ene no. Money Tony Blair ana ADA. Former British Prime Minister Tony Blair. You're a miracle worker. You're a destiny changer. Me pacho yo telephone no ready enche bia me baby ahoma no so ama ho. Na wada Nyankopon ase everyone kasa wonum. Every say obi be kan mana yeda ente say de wan kasa waka. Ye mode suma me e WhatsApp no so nyina na maka. Na enso na bia say the person kan me kan no yes anam kan ho. No Kofi enam du be pie wate. Enam du be pie. Kan de obedie. Oni afiba mon kan de obedie.
Yes, my name is Mame Gladys on Facebook. Was it good morning? No, Wafa. Thank you, Jesus. Oh, amen. Mame Gloria. Mame Gloria, who first said, we are the only Gloria with immaculate beauty. Simple. Abba. SP Kofi Sapon with this one. We see me day ade Ima Ajoto Mensa. We say I thank God for my life. Thank you, Jesus. Anna Dadati on Facebook. We say thank you, Jesus. Nana Ekuya Asantewa. We say I am grateful this morning. Thank you, Jesus. Anna Yao Bequin. We say good morning. My name is Bequin from Bethlehem Presby. Nam Casa or Becca Birmingham Wabuchi, Bethlehem, dear, ever Ghana here. Because Sanka Bethlehem non kwan or the Bayakufi. And Kametia says, be a Bethlehem no ever the way Jerusalem no. But you are the Presby source, what perhaps baby, Ghana. I don't pay me idea. Yes, my name is Chelsea Nana Adua Jankuma. Edi wena emrebi abebo anama kai bakono. Nikki Mills are down for us. We say thank you, Lord Jesus, for the gift of life. Let me have your messages on WhatsApp and on Facebook as well. My member on chai, my phone lines are fully activated. My ending komoi. Yena nyanko ponsi 0534050199. 059340 6565. Freme na yenin komo adaroma. I have my first caller on the line. Good morning. Good morning, Wafa. Me Wafa sibe ni. Wafa si oba konne ni. Oba konne. Ye me pa twa say wo be politank bi twa ho kakra network ne nye. Wafa, ante mi ben me danyankopon ase ma mebusia. Amen. Ye dana se wa hwe me ni mebusia so ama na pay so yati enyina yen kamati diere nka me dana se. Ana pay me pese me yanyankopon kese. Me hye na enionyam. Ono a otisu musu asase ne nice ntia so no ana pay me si oye kese. Oye kese si bibia ono ankasa boy ye yankopon so na pefu ama ye nkwa ebu nkwa nyina so medana se me hye na onyam me ye ne kese me sa ye ne kese biom medana se ma me nkwa. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Odudu nyina awafa Okogyeabour Dixon bada kon kwaku jeje e man say Drogba was me wa chimodukro maminti wakra wafa unimi anope dia badanya mi asinti manu yifi me kakra minti bi na da ma ya bonsamfo wafa se nyame ne me de yakwa no se yabekwa kono so na nyame na na bo mai wafa chaso ni anko yemi wafa unibribi ni pa to me nyaba ifo ne mahunu wafa to abu aso adanse bi se anyum no wa ma ama me anyum na abusa na do bo se anyum ne na me ka da no Friday na me sanke dimbi ni bat na do yeyi be awon na do bo enyi edimbe ni o mo nkyere mi o awo enwa na Friday bi a o spina ka me se bo mambatu wa mo DJ Afiba wa ha, he is the king of music obeya ma o mebo ma no pay, don't worry be pa cho me komanim wa ya woni ama kese bi esa nyankopon ani gihu nyame ba asakoro eja oba nkonkron ena ye wade dinya kese bi esa dom kan wo se ofa se uti mbo se di na ba ko di ka to yeso pa o se ye wo kingdom dom na esa son etar wa ya de bi eswa ni ena ye wo freedom dom na esa son eswa ni ena ye wo nyankopon basayi adom papa what mase amatu ase se nyankopon basayi adom ne na ne wa ye adom ne bambo hwe so pa adoye ena ye nso ye ahwe kakra bi de metia se de ya mede ase de ni kabia metwade ampo din kronkron da meti DLFM ka Okogyeabour ne mate wonkan de na nyame onka mo no hira mo da. Amen. Good morning.
Good morning. Me pacho me wa fasi beni o. Reverend Okogyeabour. Simple. Me danyame ase. Ewurade. Me sa akode. Ewo tema. Me kasa fi tema community 11. Sak, mamintie we. Maza waya ade. Me danyame ase. Se ne wa ma me kasa. Kasa wa ma me kasa. Because Saturday no Obia kana no atum. Ena obi gina ne ho na pue ene kora no pray esi mi danyame asese o ma me kasa. Amen. Me pacho wonso betimi afra me na ya bonkomo akwatafo miensa ana nyankopon sa akwatafo makomago se eduon na me kura so de kofitela man kasa me hwene ni man ma confuse akwatafo no mo yedu ana nyankopon sa wo mo yade ba ko pe na bede nyame ase ba ko a kofi ni sa na bede nyame ase wo bo wo de o go sorry ma che Yeah, of an important to say. Oh, Namiadum, but all quite sorry. DLFM, no woman watching you. What's it? Woman watching you. Kofitela. Aye. Na me kra no kra wonga adi quotation me ye mi ankasa my confuse. Buamia na why ne sam ne say na akwatafo ne miensa. Oh yeah, my aka in Penopobia. I'm going to send a quick quotation. I'm going to bomb you. I will come here now. Oh, they are saying, Baba. We are going to call upon over. Chaso. Ugu many was ya no pay. Over the make come for. I said, monkey no become. Oh, monkey won't fool. The whole town on warfare. No size. DLFM 106.9. Bonia would you actually say? Over a Japanese of me didn't come to me do one is I know. There be Namimu, I bet who's a can now on gown. Over that me I called me a person now, but you say, Reno, media of Ramiano is shot. In Tiana, I could be tell because I want to make it on. And to uncle na pesa well no me amendment wo me boa sanity of the me nyam yanse amen e dey want to tumpo nyankopon oboy ho ba na pay chese yan chese Ghana da ho asi wo chese bone bi anto Ghana obi akuru nyuma so o mo se be make sefi ofa make sefi pons free road no so ni mo no pa me ni mo DLFM 106.9. And I pay Yentia some money down for my Ghana. Okay. And then Obia in my bush of Punina. Amen. I actually Roma for the man. Why? Roman father Bejo so sabre ko when board ya ben. Hey, no come tell us to be watching. Ni pa boni fo mi no a. Me no TV aro no. Obra me bremo anka mawu. Me di udi de say ma chen. Hello, good morning. Good morning, Ofa. Me pa cho me wo fa sibe ni e. Wo fa se ku okuni o, atem be grodishe. Achem be grodishe pa cho mintie o. Ofa me be Nyankopon ase. Eduma ni nianum ne abusuafo ne nyankasa se Nyankopon ti che nda no de ni so aka ho. Na me te wonka na me agi ni tie wa che Ofa. Me so wa me san kan. Oh, Kafra. Ofa me started to from Kingdom FM o. Oh, Kafra. DLFM 106.9. But that the first station ni free me kan e fi na. Sa Papa, Mr. Chamber Robert make see and what Emma because free come to 25. Oh, okay. Me pa cha o car no taxi trotro na private. Taxi. Mono. Opa. Mono di ankambeje ko sankore. Debi ofa entime ko sankore. Entime nru. Menye se betimi kura dra sha makura se de se. Atama de itomu hokura. I see. But you na me asia no pay. Ofa me de radia se ode adichin ba ko asan amaye na ye hu ni han fefe no na sin kan din
ayeye ne ntontom ese pata no wayibi no gusu a oye tini dera dia se de ma nebusuafo me nuanom nyina ene wo for Okogyeabour. Amen. And me fan daddy Lumba me penasem papa. Nakupon shano. Amen. Nakupon shano nyene kesiye. Amen. Na ombibi adwumani bi nka ho. Amen. Na onkofo nka ho. Amen. Obia nyane sano adiane ne kakra. Mo Ofanya mi shira obebre na mi shira mi do papa. Miss me feel you brutal. We die esra me gina wo fidie so na matia me na nanom wa chomba gro mi nuanom nyina omodofo wo mu nua ba ko pe yawo ekoku. Na so mo tini nka ya mo ti daddy Lumba FM ko ha na mi ti. That's right. I'm from so much for me. So much papa. Na unko fie. Ofa mi ku fie chakakara. Eh ewrade. Ofa nyenyo. Mehunu ina enkansem pi wo de wo enkare. That's it. Ofa nie. Me wa fa si nie good morning. Machi. Majoso. Ofani. Jacobu. Onwa. Enkrampa no water. Ofa mecho ni se dia akate. Ofa ni se na twetwam sika na ade ma obofo se won family ni kotoduro nu. Ya mako fitela kwa koto board ani ko bibia da board. Cheso mo sa to e no kwa na eme ya. Wani we man father ne di ye enyini mfrim. Ono dia owie so kopɛ wo achi minim sa dia wo achi aye no DLFM 106.9 minye ya wo kasa sisi me be ma ene kokro meja radio so ntia no ya no kra ube kokro ma mo busuafo ahu no radio na ye me ma me ni busuafo trese ye nkwala da je du funu be sikoti ya na be se yeah. That's right. Aye. Yansiri kakra. Aye. Simple. Sorry. Na me who say me na ma sorry eyen sencheme pa DLFM 106.9 me ba sevalidi ani DL busuafo ni nyina ye de onyankopon ase amen Me pacho we are my last caller at this segment. Good morning. Mpacho, good morning, Ofa. I want to say. Nyame adome ofa asmanfa wanka de be ye me kra de nka menti ase. Mpacho me di comforter sare, me kata fit exam. Me pacho ba menti ante kone. Ofa na de da Kristo ase. Enyo obia na ehu anopa. Na me da Kristo ase say anope onu Kristo na dom. Wa mayesi asori wa enanso ehu anopa. Because me busuafo bia nkwa mema no oti no mu wo menchen no mu ne menchen baby omu wanyi nyina me dasidama ohofo soso omu nkwa na ofa me dasima wo so nkwa ne wo yire ne wo ma mo onianu ma oni wanye adwuma nyame hira mo nyina no san bo mo ho ban amen mo ante konempa enu mu odu Abusuamenti me mfa afrefo no biem ewa ha ye besa bia homa na mamo as usual na me so me wa dance ya mpese me di manyankopon kofi me wa dance die o afiba woni dance bia obedie woni dance me dia ma dance nie me ba kodi aburochire fia duonu me ba be ma woni adwuma na me mo panya me me dia dance ya wa na fe die me huna sa fe dia wo njuri chasiri mo penya bia ebi na maya boni mo penya me fe die me ba kodi aburochire fia duonu me ba be ma woni adwuma na me mo penya me dia dance ya wa na fe die me huna sa fe dia wo njuri chasiri DLFM 106.9
Edibe Ocran ye kan ho asem yi a. We know a special request. Dixon Bada Konko Kujeje Drogba ye tia woni achem edukrofo nyina. Na wosi me mo no me bo no se wa ansa wo beti wo krom ho. Ah. Au. Enyumwe eba ye nyenye Nemo msani osi compose enyum no entimi ntwamu da eba ti se mekuo kaba said the star ne tie ya santo anka to apreso no sa na tie enne Bobo register. And my name is say Edibe na wo yi. Edibe ya. Edibe na ye bo a honhom nyina kutu Edibe ya. Mo amuni mo nkyira ye ne. Anope din ba ko pe ana ye body ama wo se ba apomden kwan so a e din ba ko pe na ye nim and it is tried and tested ya ji wo modi e din na wo hwe no e ye midimafo poku ase ma iran kran me pa cho ya de ben ya de bia ne ho no mo a wo ye chronic age se wo anya na aduro enu ti anope e din a ye nim no ofia ha eba se yensa ye ho yade pa dia say ye de ebre enkrabia ebeto yade so a ye friend doctor time da so doctor edu jamfi enu nti midimafo poku ase mayira enkran yade ben ya wan ka se fo ni piem e wo poku ase mayira kwan no so na obeka se aduroni number wo betimi afre ama midimafo herbal clinic wa majo so 0244 77 42 82 0244 77 42 82 hey and I feel so 0500 72 another 7215 number my number the pa 0500 72 7215 Midimafo Herbal Clinic
ewo poku ase mayira enkra ha ya empene se ahahrata mienu kambo mu a edane pepe enu nti anopai dru hono mo na Dr. Edujamfi wo beka ahaban ni mienu asie ni sei pyro me pato wa pomden ebeba wa yaresa ebeba. Father Abraham Heba and the Spiritual Hospital. Wamo edi wamatra ekesi eno ebepie mu ewo achimota ofanko barrier asofa ewurade. Ayaresa. Ebusu se nkoko eni atadwe. Enu nti bomode se. Wonsu betu anamawo efri se. Success cannot be achieved without action. Sao pesa ohoto wa enhye wo dem tisi abonten aya no ahwehwe se ne adumtuni wakan wo se edi ben ya mo nkyere me na ya kyere wo no so no wo ne sese utu na mo enu ntia no pai wo ne Father Abraham Heba and Spiritual Hospital enkobo mpu bibia beko so kama yade edi bi ho no mo aye honam mu edi nso aye honhom mu enu nti udru ho no mo a atemaye ne ansoye no omo ye ne nyina bom wode hahanro anesayade wode ahaban anesayade enu nti obama kwato Professor Dr. Father Abraham ewo ho woye adwuma adwada ekopem kwasiada. That means every day woye adwuma anopa no nsia ekopem awia donko 6 a.m. to 6 p.m. every day. The pato wonum ewo achimota of Anchor barrier Asofan Star Oil Filling Station. Yana wa frɛ Father Abraham for me no ka say ya number no si afrɛ wonum 0244 37 16 95 and I say 0559 11 41 22. Asase eye dwapade se o quarter plot me say wan kasa wo de a woni obi ani asemu se wanti mi ansi abrosan kransi so abo apata kekesi so eye wa wo de a every se bi abo akwakuo wo se de ehye nanum ana ye ne de a de ehye na from ana ye ne de a eno nti ade ba ko a ye no se wakwa nkwakurabo enemre wabom na woda so aye tenant. If you are a small boy, now we demand to us some more so. But what is our pay? You may use our housing in a free home. And Panisi a free Ahomano and the Sanya. And Unti Abrabon Sanya will pay that channel. Chassis and then anopay. Wabra winning potential real estate investment limited. Eddie Enkita home. Wawan Sassimo assault as a mayade, as I says you more sort of. As a BB Yame. She said, Roman father with the Matemu, Nipabonini, Nipabone. The patrol once I say Apollonia. You will be our side hills, Ninja on the border from. You will be a Dodoa a prime location pa Afiena, Anna Doena. The patrol who know what I can see. I a shaman Michelle Camp Quantum Pono, so one room a bay, Tulaku police station. Ayana Wafre Potential Real Investment Limited for 0541 1963 64 and I said 0242 36 52 28. Give us P capsules was Wube Ginosoma. Premature ejaculation. Hey, Bema. Or the boy near betting a pa. Tra. We yade. Omade sa sabeti maka give us P capsules. Eye a mema nanom nanso e ma no na to free say Roman fathers men kan kire say wakokọ wa fa uje na won say no wode ye won kwan yi. Roman father. Me who be da. Roman father onum give us P capsules. What the 2 minimum we transfer you guasie obetia ne kroma na egwa din one egro. Na am busan say Roman is said we wo no me dey dey. Edro ya wo no me Pope John Paul why aware there. Pope Francis why aware there.
Pope Benedict so ya we there. Let's read na ye o sa ho ya there. O fen kwa he. Na mi mpe nkura. Adi ami mi nkasa no. Entokwa na me kan entokwa mi ntime nko. Betanya he. Die besie no he. Esie wie dada. Na esa busumi nie. Mi na madana lip shine. Enya he minim die besie dada. Enti me ye me hoye ansa na mewu amawu. Me pa cha obema wuduru mpamu a woni ahoden. Bema de wuduru mpamu a yes ntwetwe so ahu vertically standing. Wuduru mpamu a ho de se dua kwaban. Wutimi si wo sheki wo so pawa no obuto ni tie wo mpam se edre. Bo se mane cartons amaru akizi azibiambiam. Na chere say Roman father edi abo omo nankokom amom sisi mu abia bia. Your friend Givers P capsules. And your Givers Co capsules ko no chere say koko. Enti say koko no say fifiri wo say gu yam. Wono mo ebe progu san crampan. Givers herbal mixture and also aboa boost immune system. A fight malaria, typhoid, any jaundice to us here. Oh, John Swan, then Yakwesa Fanta, me pacho, a jaundice, me waffles was a John Dice. John Dice is saying. You will give us GC Mr. and the capsules and also and someone man paid the century in cross and crosser. You to us here, oh, John Swan will tell you. Wedro, a give us GC Mr. and the capsules. So what Peru do one to I have for number 0543 22 24 70. Pensword Ghana so say. Jumedia be a woody no say about exquisite collections of souvenirs. A Pensword Ghana Limited. Say about customized pen, keychains, marks, diaries, notepads. Kisha wanu me ewo kokomlemle. Udru kokomlemle a busase wo pe ATTC. E hono mo ana behunu Pensword Ghana. Wutimi ko eye bi nansan eye a ye ko ye Dr. Iti akono. Ye general manager na eye ne ma me eye a ye ko ye. Wutimi se Pensword Ghana wo musa no ofe. Decorations e hu ye just funeral posters. And it just near my chest, jollof fire branded jollof. And same fire branded sefu. Na ye kwa ye no mi ya be kan sam mo de munya wotre mon kan che obi ntagi Roman father ba me mi ya be kan sam because minim say me ti hey say me kasa say me nkasa wo ba obe kasa ntie nyina ye be kasa bom. Ogu aduma Roman father mi pa boni ni me pa cha ofre 0244 622494 Jumedia bi awudie na opese oni ma ye customize ma wo ye branding ma kama na a creative impression na a creative memories e wo mo e ba na dwiri mu a na che se e ye Pensword Ghana Vic Dank Healthcare me pato wo brabo no eho atochima o kidney eho atochima a problem me pato hypertension and I say a pilot nephritis a prostate enlargement and I say hepatomegaly hey mo ha ma dwa no pay mo de brofo akese hey ofo apom te say ofo boko ka say hepatomegaly ka ona ye Ghana kwa so ana hey Ghana mfichiri me pacha bo made say do ani bechire Dr. Victor Nana Dankwa wono any penny a Dr. Penny a Vic Dank hair care odano wo kwa wo brabo no begina so e be na dwuma said ye sene fata me pacha wono I was Spenters Road Coca-Cola behind Standard Chartered Bank yana wa frɛ wono 0549 95 12 11 and 0502 66 13 46 come on
ye betu kwan there is no future in Ghana enu nti obi a fight say obekọ ne wakwakonya greener pasture enu nti Emax Global Link Limited Dadianoma ye du betu fa o mai be na pasa okoso Canada e ho no kan ya na woda ana say Schengen states liberty say Mexico Germany Netherlands Italy Opesa okwo United Kingdom wo hema krom anasa Australia New Zealand Jumedie be na pesa okodie won krata asem se wo betena aeroplane mu nko ade ababia se wo de wani kire eye Emax Global Link Limited wona tima ye no eye mienu wager White Cross opposite West African Decor Towers Kaswa Kwantempon no so ana Kumase so wo asafo wona Senate office no ana di hwani mu Fra 0535 502499 and 0504 203401. And a pair one na bo machire dom say yemfa Anidaso Wɔhɔ ma Obia dwumadie no emre wo straight up ma men kwadwo somra. Kofi yen kon crying. Hey. Subama wan kon repo. Sigiswa. Subai de wa befia. Sigiso. Get down, baby. Sigiso, get down, feedy. Sigiso. When you two are want to be. Oh, you are. Why then? Na me suma ye den. Sa? Nanso. Efie usuba sesam yo. Ye. Ono adiane a won ku ana udie. Onye sika ono krofo kwa na moche. Sanye mijimia. Minti bi enkura Roman Father Sigeso. Roman bi abako de. Opele. Mame. Uko mia wasinofu. Mame. Oh mame. Opele. Mame. Uko mia wasinofu. Mame. Oh mame. Mina mibusa na sema mama. Mame. Aha. Me pa cho na ma atwum kakra na mabo. Aha. Ana me dam ho akomechi no wabetina mechina msako so nufu. Tinese bia wo pa na mada. Msheda. Na mada wo ba ye no wo huni no mada. Na mada. Ana bo so me nufu. Si wase ba na me de me ba ma wo. Na me wo so me nufu na mada. Over apom te say nyame adom wofa nkase nyame adom wofa o kase nyame adom wofa ya mebuo kakra mrem kase nyame adom wofa na kase nyame adom wofa o na te se bibi to aso afesa oka da bi hwe ne so awai men pesa mekasa enti ebetu microphone free wadi wara o da bi nyane sa o da de say bia wan hwa na makaka asama ekoyi meka ana Bible say yemfa ni die ma de say no. That's right. Da ben na hu no sa quotation no. Me ba cho Kofitele na kire me. Kwado ayi obofo sa da na ye kwa ayi no. Hu de kwa so ni nyina. De kwa so nyame hu ni nyina. Ebi ye de a. Ebi ti say ayi friends on say wo nante mu a. Wo ni ye de wo mi ana. Aye wo nante. Me woni me
me se wo hudie nka se wo hudie o me ho wo hudie issue ni nyina ne se me mo mete ho no kra de me hu na America no obi anye wa chinyi nti nka se no kra de nti mete ho na obi bebisa me se na small boy na ona mo no ofinyin fa enye no ne dia afi utuba na officer masai se me bi microphone ba na da sisi ya se o ma me kasa officer me yare ana da o ma me kasa da wo bisa me de esie we yie na ase ana de me hu ye e na me so me pesa me ka no kra so won se wo fa wonim se me mpentoro me mpentoro no kra nko ana me ka nti wo fa ma me nka me no kra obi be bisa me se na small boy no na mo no ofinyin fa na me se o DLFM ha na small boy no mpacho me ba na obi san san hwan no na me se Okogyeabour na ano so sa na de osasa na ni power ka se radio adjuman eye Goliath na ya na dabi no suspect o se o tsa na no officer mtisen na officer we ni pa bi tsa Kofitela why then so there we can oh describe ya ma vivid description Kofitela what say ya dabo ana what say chatabando o se Kofitela owa ena osun nti owa na osun ba odidi pa aduane de obi apɛ o say Yesu ka kire suafo no say aduane de eye ya ampa enti de ntina obi didi adan be si radio so me funny si radio so me say wo se me nkire Kofitela say na otie man ka sa kire se wo sitie o mi busa wo say ye ko aye na sim de na wo hu ye okay de me hu an say yes small boy bia na mo na ofinyin fa ana me kire na hu ye me hu say yes nti wo man fada ko gina ba bia na omo edichensanfo no ene wo hu me hu ni nyina ba enye nsam nyina na yeka we pa mu ase wo se na wo gina ho me hu se o gina ho ba na obo mpa egu nsefo no so sa na obo mpa ba owie no tesi ye otesi ye ya otesi na ye wo de wano ya ode ye otesi Kofitela Kofi bra me de me mentias ya trawa me pacho mesramo adwuma na me ne mo ye no mo ma ho nkonkro ni manim obofo so wa ye de usu so na obofo usu ayi ma fada ye de oye otesi brofo na ye de a so onte manen sambo bi mo ze tesi ero chira no idea say I abofo language nti ko be dey ati abofo language ya abofo na yeka edi o peso chese ase chese ya meka no twi mu se mensa dan twi ni papa nti tisa brofo no na o se wo marginal nsmufo no no o ye den o se wanom ba o tesi ye ono ya abofo language edi sa tasting and I say tasting. Ono ye nti na make say ewo abofo language and ewo physical language. Since me wo hu me ni physical. Bofo mo ka tasting. Oh yeah, me kan okra na acha wo nim nti na okra no. Ni fa ka say bofo ka tasting and ni fa. So no yedane kasa bia sa na ye ka no. Edi tasting no tasting no. Sunsumu abofo nsam abofo nsam. Just a radio be wa dwene weni answer na watimi aka tasting okay enti kofi dia okay uhu bi me mom de nyame no kura nim ni mehu bi wo hu se wo ma fada gina nsanfo no so gina nsanfo kan bi no ba dia ofo am hu so mo gina nsanfo one oko Angel Michael obofo no gina nsanfo se no gina nsanfo no gina nsanfo o sa onze baby omo chense bo le hwana na omo che wine ne sa ho no obofo gina nti no obofo gina ba me so me hu akam kwajibi because say bude kam no credit ba ko me hu akam kwajibi o kan no credit oh that me hu no credit me hu akam kwajibi nse fu dem papa unim enjun mi nkan kire me say we hu baby no credit am papa mo ye eyi no ti o mi ni hu no e lo be frɛ me say
papa ye dey aba na ye dey yen ko kan but nyamutre o di nyamutre kofi wo fa ye won tokwa bi wo ho no mo a wo ko to say ye ku a won fa ho kra ku bi ai fe se ntokwa ni twaba obekun ati ase ntina se so tru aba won ye gene ntem na ye too late yes se wo dey say Roman fathers wo ho so okogina ho kra no a ka bi na dia wo china oba de besi fia wonim dada enti ka bi na me je utimi nhyem se min ka bi enti e me na mi twa na ana yen kan so nkyere pani se wo twa ntro enti me na mi twa na ni ana ho bo no enye bibiara enye ni pemu enye bibiara baby enti ase was Roman talk ade da bi o say no kran kasa eye ba ko pe okay o say nimpa no wa no ma ade no enom de wa no no ye ndey ba mi hu ase obo mpae so ata no kita microphone obo mpae enyo ase mu nsisi so ata da bi ke obo mpae no me si obo mpae wie no na otesi oyere otesi afe do aba honam afe do aba honam ana on say a dynamic way yet me change language at any time okay enti sabra na wo honhom no en de sabra no hu se na Roman o tesi nsa no yes e try say what the kakra kan no ahwe se eda but o ba honam no de wa anom o anom anom de wa anom but odigu nanum e de yedai o sheye set san ye de ano na hade ono na odi hu adase ye de ano na hade see ono na odi hu adase nti adase ada obi odi ade hu adase so de o say o hwe set san Roman yeah Roman di nsanfo hu adase say da na sanye de da bi so ono na o ka say no ka ono ka wasa so wo pe bi no any drink any afan wine na ina de ni na bibia wo ha wana mu say nju ko gina ho so what you say so me ehon nka metene tama nka me ya fast fry odi afrefra wo ho no entia you see entokwa na moka no mesra mu ada Roman say ubesiki revenge ya me dem bisa question keke de wo chirechire mu na aba revenge no nyamia boni a wo chirechire mu ni din na ye hu ni mu bi enu na mu chirechire mu yeah bi Okogyeabour ya mistake say wachina say Roma ba ochina Roma ba angel na betena chirechire mu that's right say ohun say Roma ya de o say wo ho na me tasting Roma ya tasting you see me dey warning say china Roman be na had say o ma me di na wa fidie so a e bedum transmitter na ovia azaze because I am one say baby I tell you na Roman nko baby abufe ni wo wanko baby I tell nsuo ma hu Roman ho baby I tell nsafufuo nko ade Roman was present I am Bible ahono go bompa no okay na say baby omu che bibia aso na nje wo amba oh na say listeners ko di ma da say na mo hunhum na wo baby omu che bibia wo Mr. Iti akono ne ma me ya se na nje ojina na nje wo oh sir baby omu che jollof emu macaroni wache fruit ni nyina na akwa we na meso me ndidi ana ayi on kano preze wani ana baby am tutum na we baby unim se me ba no me ni sexy na eba se otimi di adanse ye se ohun me ni sexy se ye ba no ni nipa edi kan si an first bibi ameka won bia ye no kore yampa na sa nyampa me ba to me hu no mpo and you see am ha game no catch him say o perfume media ehwan pao na perfume be na here we use now so mixing abo mixing na me dey spray mun sasawa masisem okay and angels and ehwan pao but that be na ba twa me ha that be e ba ne nyabutre kofi nyabutre won so ko fast ma ba e ba ne say na say wo ba fie ha no mo dia sa spray hwehwe ha mo no yente wo fie ha na eyi asenkwa na wona akwa da furu no wona akwa da furu
The video, Miss Rain and get in California, the enemy now. Meaning, the Banison, if you had the yente, name by year, who travel have I bet 2 of my soon. And if you're in I go out, I give you where I was and money how you over. I want to say, Yamiadum, Mahoye, to say Chokon. John Green, I be a and never be an air Chokon. It be all the body and I. Okay, and no mum dear yampa. Say, okay, Proverbs 30 verse 10. Was it a me aquahum concern trenura, no amrunia? As I say, yeah. Oh, again, I don't know pay. Over, on the Anyamabi a coso or many more, Ayana and Odi. I answer now the another banner, my young country at here for say, and ne Anna ban on noise making and drumming, as here. Yeah. And yen an animal craft would do my fashion. And Cobotrane, we evangelist there. Mr. Wada, yes, nam in crowd was one, not speaker in a chi, not spinning machine in a chi. Or so for, so would the speaker equasi pavement so street muko pretty quated day. Or so for, so cobo ban. Now quated day was saw them now your Joe and training if you are in Siam may complain, yeah, will be until you. And the emphasis of who atomic when him. I know video. What you know the name of Atomic Atomic dancing, yeah. Hello, him, where you have found channel. And you best say a tier for no. Because most of the times, no, we fall victims to our own ignorance. Nipani nimpa si akachi and say, Hana wa nye didi. Wasi Christo ntia. Ye gentry nenua. Ye ma Christo ma bejima. Obo for ye nim komo. Ofa, I say, mi hu he nka se ofa wo hu se mi hu he. Yeah, mami ha. I say, Anyamabi a coso wa ha. Ayana a hard dream bebre. Then nema. Aye, bibi to say ifi hu. Ifi. Pa e coso or many more. O say etiefo no ayetie no obofo. Ye obu ho no mo a wo titwi ebi nso te brofo. Enti afa brofo ni twi de nyina de frama. Mem branded on. Only a brand. It's also brand. Brand. Huh? Brand. Also me and me ka abofo English ngo. I don't know why carrot ala. Why we bro? Enti you better. Brand. Obe Brand. Okay. Really akafaka bread. Say na monti hu kasa. Mo ye din komo. Ye fam brand. Ye brand na pe. Ye fam brand. Enti ifi people boni ni kofite. Ifi dos wo ye man no kra e ba akopɛ. Okay. Nkofo bi se tuom ho asi wa ye from Bus Stop Boys. Nyame nu kwena omo bu adwuma wo ye man papa. Oh, wofa no credit e ba akopɛ. Na menye wachini. Oh, ampa. Omo for the Bus Stop Boys no. Sa na omudin e da omo so. Omo ye de adwuma. Omo se si krom keke. Bus Stop Boys. Yes. Bus Stop Boys. Oh yeah, omudin no ko ni din no. Oh, ensro me ken nim da sankofo no bu adwo se me I didn't see that kind of videos no bibia wa. Anti omo ye da ntiretem. So what I say, omo atu omo ho asi wo say baby a nsuo to a eyiri. So what I say, eyile a efa nkrofo say because of fee and I say got mu na esisi na ema edi saade ne ba no omako sa area no no omako tutu gota ne mu nyina yi ifi awo mu nyina nyame nukweni omo bu adwuma omo bu senka eyade bia senka aban no betumi epushi omo so kakra ana say obi a wo so wo mboa bia betumi epushi omo kakra nka betumi ama oman no mu so atepa ehunhia papa dia wo from Bus Stop Boys. Omudin ukua omate omu sesi ekrom bebre nim. Oh, ono e bia na ote na wonte ye but other stations na adinya bebre kwa na omu akoye adwuma amia kasa kra medi hu adese ba over ye ba na ye wi ono so a ma dwen adebi hu da bi edianti ana opese aban enkoso wo mo asene wa bra aban ewo campaign a no mo ye adwuma when it comes to sanitation. So won say sabe pedesa me pedesa na say omo ye omo adwuma yi for
eye aban nkrofo na wo kasa omunye niye omunye modwuma ye and yenyi wo modni ehu say we mu na omunye niye nti yentu omuka but we can't disburse the state funds for niema be just like that so wonye wadwuma ye na se nkrofo bi ye adwuma ono se nketetete a nka aban no sabi mpedesen nka sabio yansamu no nka obetumi ayeden ama saa nkrofo no replace omo a ye omo se saa nkrofo we munye adwuma udi atamnti da bi min di atam ye ti wo kan say bi asha so what I say oh da bi nya atam die so me kira de so ye de ade ahye wonsa ama won hwa so na wonye ne ye di a ono sabi obi atunu ho asi o ma bi sa ohwe ye o bi sa 2 cedi o bi sa 10 pesos na so ono anka say atunu ho asi o say aha endwuma bi say wo ha nti na nimpa de se ne bra na fi bi say wo ha na wo tunu ho asi wo na o ye de a ono say wo support sa ni pako na o ye say adwuma no so what I say nti mino to me no if you nya ya na ye say if you na ya sa pra obi metu ya ka ho oh nya so obi metu about say wontu hu so wonam oba say hu fi na wotwom ba say me pra me fi ansa na me ba I wo pra fi won hu kwan wonam kwan onya Ghana me drive the way your man ba e kwan me mfa so bi ye nam so mo be boy abia se mfiri kwam oh na e so ye fi dia se me pra me drive won ye den wonam kwan hu fi ba onya wodwuma sa kwan no ho ye fi dia me pra na mo kwan no so na ye fi me hu kwan no ho se ho ye fi ba wonam wo pon asa wonni kan te wonante ko fi ba de bia wonante every day bia wonante ba hu fi me fa mfikire so me fa kwan no o kwa kwan ho na wona me hia o me hia o me bon won papa mama woje so nti wo fa ade a wo fa kwan woni me fi a e wo Ghana ha so what I say nti wo fa ha dwin say nka omo mo to omo nyam adwuma na se obi omo yam adwuma no nka aba no ntumi embo omo kakra na enyama enkoye wo man because if ni ya doso dodo onim say me meti hoi awafoi govi ade ba ko a eye man hi na me hu ana me bua fu pa ye boys na wo bedru baby na yesi portals wo omo na efele omo de metan weekend ya me ko ye ewo fine ewo botwe I think say won timi amba enkra efe bi akpotwe botwe na ba na din ka ba akpotwe asali botwe daddy nipa na we free mu na even say Fury na say Lizzy Suri events edine Suri o yes Suri rather ka say Fury na boys na TC point mu fele portals abufusem the funny thing is omo fele we pe no ma say omo asan be tutu samum I say ejuma omo ya no wa fele awie no na wa sen tutu na wa san ba ho ano pa san be fele nti ube steady a de bia ba one place na ye de ye fele de bia ye fele oko eya so tu nkwan no so nma the same thing no omugina one spot no mo fele portals na other portals in nkwan gagba ba media to be honest me hu omo anaye me efri say ekwan no eye cotal eye bitumen yeah ana emu otutu yeah na mo de ateche ana esa fele kwan no and two enya wadwuma but what must say o muti megina faako no musan the whole day portal baako ena me chire mu yi o megina wa o tena ba beto o mo adrian medrins on say o man nkasa na yetim no ade baako a aya medwe ho a ebura adwene nti ase ne say o say ya dwon bone dose sen ye papa ebi no nipa bia edwen bone so what I say e chin na papa I don't know hwe u stadia ade bi obia ye bia no ode adwon bone na de ye enka wo kokogina na wo Filipotro no nti denti na se wo de beye se 1 week so what I say wo de jimpa haya a wo ko offense fiasa wo ya careful na wo no nkofo bi de beye se 1 month wo mo fele mo guso fele mo nwie so what I say 1 month me fa so ho na ye na mba eduma oguso fele wo de careful no obi asem make obi ofa obi anim o mo guso fele more than 1 month no mo fele nwie o mo guso gina o de bi o mo du ha bo su ha mi no komo bo su ha mi no komo so aden enti aye se ya dwen bone e do so se ye papa wo de se o ma ya yetima nka dwen bone ne kwa ndo so a ayi o fa zan wo de membra bibi se ye na mo driver se mu de yamba hwe se Ghana ni ne nyanko omo mko longe ni asoma me komu nimpa ne nyanko ye overtaking na opa na ho
na ebia epa na opa no ho no ebia wo car no speed no owo fom kakra a wa bada ni nche mu na wehu se car ba na driver ni no is speedy tiyo o tia so ono no oda nche no o se nka ba ko na bada ni mfim no wa oyo aye double lane na nka omoko no nka omma na kwan na wo de onko na wo de sabi wo de onfa ne se wo de sabi tie fo fanjon fa ni jimi ye den enkompo wo de onka sa wo ni tirimu keke onyo anfiansa ono na wo ye slow na obi ayen overtaking no anfiansa ono so tia so na chese wo ne car na eba no passenger gum no na ba ko na passenger gum no ne na kwachia nti o ma ben na sun edo so wo mu chinsa hwese wo kwa kwa mobile money wo ko no kwasani sika to phone so a minibi se wo ko lodu wallet a bi ni ho enipa no meka se bi ni ho e bi ni ho but se wo ye den wo ka se wo se wo the moment na saka chen se wo de wo be se wo sani sika edi mu obi na hwe obenya bi da ye den e de ama na wo se wo ni bi a wo di begu so but se meme se ne de ama obi a ono de e wo de obenya de nti na ono obenya enti faso oda so aha enti enforce ni nti na ade no so ya kire se nti saa yes wote ho no ya kire se enye saa na etiye nipa ne bana so obelodu a lodu no nko ne baby aje say sike ni wo phone so on the fine but obi to me kasa me nye so what you say it's akoye say oma we yi kasa ne yetima ye ayi Ghana man say ebibifu man nyina to me no Ghana man titiru de bia ni pode se di dwe bone na woni say bone e wo wiase bone e wo your friend say wiase nyina Ghana fo ne ye top say ye kasa ye nkodi bone a Ghana ye first o ye sa survey no da ben ade a me di survey say nkofo bi tu kwan na omokofo train so what you say enzi train wo di offense ticket ayi na defo say card enzi say wo di kire so a na aye den ebie na wo atumi ewrem wo be gedi so obia ye bi oma bia de omo ye den say o de card ntia so at wo atumi akọ Ghana ni nko akodu no so a wonim say ofa ni nua e de se kire na o de ne card kire so na omo di wrem Ghana ni pe ana otumi abrofo bonsemu ma no so I say e baba akupa na otumi remeboa very fine na ono kita card into the chere so a na obi se de chi a man nipa na yede nipa mienu 2 in 1 so I say so Ghana nipa na otumi tam nipa de se ni di se na chi ana o de ne card de chere so nipa mienu otumi rem an say e to mo ko mo inside na nkof ebe ya ma wie no ase hu se seat no baako abro so na ni baba ko ni be ntina asa omo hwehwe ya nzo mu se no ujafna ne bae ujafna ne bae e ti o ma be no boni ewo ye chirim chin wo fansa o mai mu kwage kovie over mi wie SS no hom o se ekura ase sabre se video aba on ye se ekosini yekohwesini video aba sabre ne ekura ase ni sika edi kotua gate fi akowrem enti de aye ne se bia ye sheda ma obi a o sika bia wo wurem ma no na wie SSO me ye de be sha kire wurem da bia ye dem tomato me so ye de what I say sir de susa aha gate man no gate man nim say o abatan ya bia ne ba da ehinachi as like kwabrani o wi SS over the okay the media too because na baby we ye du kwasha sana wote medi matam da bi me class medi matam me pete baby we ye du kwasha sana wote mete say wo de me so nwansere ya adabo o ba ya ye no ma but wo de kakre bi na wo de chen no so obi ga je say yeah, adabo running papa to the sake you da yeah na million no asabo in fact ampa boni we trimo boni we trimo boni no do so enso eduru kwasi ada ya na ya so dem ma no eni fiada nkremo so dem ya na ye homo no bia nya na ye homa enye ne de bia yetu ye hu wonim se obi tumi ti tama na okwa asoro kasoa etua lole fe kwa asoro kasoa boni ben sani pakona susu edini patam akoye se enya asama kama kasam because
unim sa nipa ko no etumi atsene ne nsa e de abɔ brama som why because brama bi eso no mu te say te san obi san no ho te san ama bɔ brama na som say denti ani mi gina hɔ no ɔkɔ asɔre ofi eitama ɔkɔ asɔre ɔka asoa ama obi bi san say te san ama otumi yɛ den eyi ne nsa e de bɔ brama som sa ade na watache ne say ete san denti na watache no so eti na che say ifi adwemfi no eye mo adwemfi no abroso a wodwene ho a wonte ase denti na wo say adwemfi no mom eye mo chi ye papa sa nkofu ya so ye kwa asore odu sandia nipa nni adagere che say kofi wo beje de se wan kwa asore a se wan kwa asore wo ye beifo o man no mu wo won kwa asore wo ye bonsam so what I say yeah adentia because of what they won kwa asore but obi na obi on kwa asore no kra no ebi otene kwa chen yeah we bi se na adwene mu debi woni ma dwene kita no debi wow enti no akwa say e na wan o de asore na kata wanim Ghanaian e de asore akata nanim e na odidi bone andra ma mi bi Jamalam Johnson o kwa asore ndra Sunday na just imagine so o twa mate sabi o de na ma me na busuafo nyina aka ho o yeso wasanso abomudua aka ho santa me na mami o kwa asore bi so asore di e asore kase so aja ase agidi na sa ni pa na wo so kwa asore na wo kasa e bodua ke kansam hu e because of mate for almost 30 pesos adenti no Kristo ni wo de jare no for manyame see yese for manyame ade jare for manyame wo se mate ayede sa wo maja manyame ama nsunsanso no emantam nti wo mo agina sase so he ya enti wo gina sase ono tilefi na ji wade ade na wo de asore bakata wanim raden eduabo ni bible mu ana eduabo bible mba wo fa yema ya adwene no enye kre wonim se adwene because of adwene boninti no e na o ma ne nkoso because mpanifo na nkasa adwene boni adokro mo chi obia mpanifo Ghana mpanifo adwene boni akito mo do se yen kwada no na nkani pa de se ni adwene boni nkita wa nka wo kwatena so se wo bobo yen somoye na nka ebia yen ato abama se somoye no na nka Ghana ni apani mu ya to abama no wakwatena ho sabi o mo fa nchem odi nsam hu onye papa na eche say ye papa no sense mu hu na kan osom no ho so boy o man no o katena ho adwifi ekita ne say sisi anoko obofo so be die sa Felicitation 20 no bobie because onim say 8 years no okọ adwene ekita we ye MP we say we ye MP eye compose say 8 years wo okọ ana say 4 years wo okọ unduma na ekiro de obeche ana say obetena so but okọba no ho ban ono ogbo no ho ban for 8 years no 8 years no baso na just go yeni bibie wie mo pe ko ma na engu enhye enyahwe enfa no na obofo yi ade ba ko a wo hu menso mehu pa no eye hwe wo mo a eton nka Ghana nshada nya din bebre sa o kofi Ghana no nka nshada nya din bebre o Ghana nshada nya din eye timamfo na ma Ghana ye din sa o abro hwe especially wo mo to aduane kodo se oba a wo to aduane akọ coastal akọ to te sa akokọ 1 pound 1 pound no ebia oto no 30 cedis eno so no ne sere no mo ma mienu se miensa yes wakoto 1 pound 30 cedis no obe make sure say obenya 100 cedis e wo 30 cedis na wa hede wakoto no mu e obra wo de aye nkwan okoka obeka sure say na se meto akekeduro and akekeduro 1 cedi ubeti ma yaduane ato aso be 4 times yeah but wakoto fish baako tisa salmon ebia wato fu ani nyina wo coastal ebia 15 cedis yes oba obetwam for a piece bia 15 cedis enti adia baako a oton 15 cedis no wono wa betwam for no de baako bia gi 15 cedis enti woton baako a otenika de aka nyina eye ne mfaso sai ni pa we ya no eduru kwasia da wa ye ma waso dem eduru fia da owura nkremoso dem enti have the Sagana ni ko bi krom ha ebe me ya papa krom Samo put the wake bi patuna ya example yes tuna yekoto aduane to tuna 10 cedis hwa he omo wai ma na so tuna full one cry sen sen
then so be why kitu ebi ama 10 cedi 10 cedi we dwa so enti make say eya adwinfin so what I say enti we say ye benya Ghana ni a obenya kwanya Ewra Heaven Gate a we Ghana ni wo for no de dache de chese no ye nim de nyame atembo no ba one thing say yanse say yesu ba we ya na wunim sabe mi no sana aya ye chipu ye ho Theo, ye chipu ye ho abatu mu no. Saa so ne ye chipu ye ho ye duane di mu. Wonim say especially number 3. Brofuro ko hono ma wo kan ya ma mente ase. Ye chipu ye ho no ase shade say. Ono kwa ditwe ne dem. Chisa o say me charge. Brofuro ma ante ase ma da te. O chisa me nim twi no. Enti o pesa o kan say. Enti o pesa o kan say. Ana me say me betwi ma men kai. Enti ma ko. Enti fo ya tuma. O say enya na I say like ya kan dem o twi nim la. Ana say fanti kura mra po. O say akoye say yeah like ya efo. Yafo, we are good. I say Yafo. Oh, I know they cheap we are home. It's winning. Sanya man kwaso. On say baby your tone aduane e go fitera. So what I say? Baby your tone aduane be expensive no. Aduane no body din. Obeje di say Ghana ni. Ehwo. Ana ono so sabi oni bio. Wofa obi o ma sabi padasa. Osora na pa oni bi crowd beto aduane di. To say bia no fa wofa e de wasora na pa woni sika ko beto aduane di. To say bia wofa wote we. Na such a that person no. Just how there o reference bia che say me ne da bi nya sa na me kire ba me pa che say bia wote we. Na bia woni sika beto aduane di. Wo be je say ada na won fa ko fitera nya example na won fa wo ho nya example that time bia mi. Ko fitera say ba na critical na ma me say. Sika do menya bi one day o. And I'm saying, I'm critical. No, I'm missing no. It's a winning. Na me ma me no na me o so ma me bro wona o share. It's winning. O be dey say. Sir, you for say nipa na obasa ko ba bia aduane ne board din. Na wasa ko to aduane wo ho. Wa wo so ni say baby a wo gina ko to aduane nya wo level. Wa ko because of Obia ko ho ntino. Wo so ko obi. So wo say na ade nete. Enti ko mo ya sa na nke ye nyina no ka. Kofi nke ye nyina ye hu so okay sa na ti ayi ofanse mo akoto na mu sei na mo de man ye sei and number say bia wo ato na be say 50 series no wo beto mo ye wo na mtere na Ghana enka Obia be hu se no aha na Obia anko o sisi minti mo Obia anko especially kofi nko o be jeri se nko on ma ye sa de no Dabi especially aponche £1 ye say almost 35 cedis na so yi aponte £1.35 na ye twa ne bebre ama no no she ba ku bia 30 cedis baby 50 cedis baby 50 cedis ba ku person £1.35 no ma be yi pa ku see ama ni pa 30 cedis then say what £1 sika no so yeah dia kan nyina ye ne mfa so adan say ni pa ya wo chia ni praise yi no ade so hallelujah adan bibini say ni pa we ya bibini kasa Ghana ni anka Ghana ni na me kasa so ne yanko Ghana ni o kofi ne yanko Ghana ni ana ode ye no saa ana ne yanko Ghana ni na wonim say saa nyama no so nya bebe ewo so kase pa ya Accra bonne nko me wo bia o tin nkra ha na I say adwempa abane ewo ni trim da wonim Accra no ho e abbreviation no bumna mimbu twamna mtwaw Accra no ejina ho ma a city containing rascal Africans yes enti aha yeah wo ha nyina no ye nya papa saa o aba obi anya opportunity a opeso ka kire ni ase mekirew you no that is our mentality mekirew mafia adwuma mu nyina o obi nya opportunity to adwuma ko tumi say na just mafia say obi ye mobile money a wo kan yi obi ye mobile money kofi ontina mobile money ho obeko no ni ho but so ohu se obi be ye bi won nche otimi ka kire nse me wan hwa mekun yes obe compete me adwuma mu amede mekun ato atwene look at this bibini bibini nkwa na osedwa wa happen yonko sedwa wa happen eni bere na ne boafu adan na meton toast na obeton bie so ni ma kokro mu ade adan na meton pabo na obeton bie nanso no wo de na wo ton no kra no the whole day won tena chinia na se so customers be ba ho na won te ho then wo be ka kire obi onu so pass wo be ye similar business say wunim na so obeti me customers ameda mekun so no mbu ade ona mechi so mbu ade enti ono mbu ade ni nti ahombrase no ni bi enti wo de wa ahombrase no be ye den e benye no customers no na je so ono te ho enti ne dia so be yi wo fi ho I don't know cause na me say Kofi
ewiase on bibia be start here sebi I offense nipa ya be wiase ye didi bi so nyankopon oyese oboye nyina pepepe de but ye nyina ye pesa so what you say nti omo nya akwanje na omo we anim no so what you say enko omo fa adwen pa insane ngu nkwada ne tirim ba wo beje di so ba wo Ghana ni so nya to asase so nge de no to asase so na adwen mo na ba tim na wa mo anensa no men Canada no was akwara keto no what you say oh because when we say abebe wa ba to no aha no wan fa adwen mo na start here enyeyi nti akwada ketewa na ya wo na sabi onya odrop ya na adwumbone na yeden I start nso nka akwada benya ameni years asa wengu papa na bone nso ende 1 year 6 months 2 years wo dey aye steady say bia me fa ni say bia okogya me fa omo date omo ma wo no say bia wo date Obia wa wo na sada okogya bo so musuba ni bi no na sada ko ba ne nchen enti bana wa me ba be yeso akọ me batie na just imagine say wa kona woni na maami edi agro na bia wo nsa e kafa sabi o mfa nchame e bia na bless mu obo say akora ni su da bi o na ba so ta se kofi ka kwada ka boni ma na turu ba utirim kofi le dumama me so ta se mo o se dey I be a me fa say bia wo say wo pe bom 1 na yi no bom 2 ana bom 3 ya mo tire bro say bi nya mo tire bro fun kan e bom 1 bom na bodi a e de wo tin na say na wo pe abata no so aja da bi there's a difference between abata any tin na make say o be for am say wo say o be for am say ho ama o ma say bom 1 bom 2 bom 3 what's it so we hear so o paint no o se san kofo no o se san ko wa ya sabio o kona sai se wona na media agro akoda your first say 3 months 4 months now so akoda ni su now so akofa here o so so kafa bia obanen offense be akoda no num na mame uko mi awase no fu mame oh mame opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mame aha me pa chao na ma atwum kakra na mabo aha ana me dam ho akomachi no wabetina machi na msa ko so nufu tinyese bia wo fo na madam sheda na madam DLFM 106.9 Mede me kra ma ba afode e na kwa no mai lebra so na mikro ebusu ye di nkomo ensamu a obofo de ba be odi twa ato no a mi se opele mama ma uncha mi ani nkomo yi enensam no yakan kakra onso kan kakra aw 0534050199 abraba ye bonu okrom yi to ye sure say Ghana ni ba bi betime ra heaven 0534050199 and 0593406565 yenya nyankopon na mo Bible si dua na ba ana ye de hunu dua kro abraba ye bonu okrom hai ususu se Ghana yi ne chechire no saa ne ye chechire no ana se makoto pala fu ane nyina ye 10 cedi na mo me betwa mo miensa piece bia ye 10 cedi ye ya nso ne egu aso da mo yi we are suspect and answer we are victim mamento nka mache ye ja me ofa se be ni a ofa se set da fi sakumono me pa cho de ekwoso Ghana we are suspect and we are victim me ofa every day en kobi Ghana for timodi o ye timodi
Omo ni emu. Yes, ye Nyankopon na ye den. De bia ye fi yesu nyame. Nyame hu ye mobo, no fa e boni nche ne hye ya adwin. Na omo ni emu baako. Nyankopon ni munya adwuma wae. Me so me da se. Won so betimi afra me na yabo enkomo 0534 050199 059340 6565. Dear Kwasu Ghana, we are suspect and answer we are victim. Good morning. Good morning, yo. Me wa fasi beni. What pass you theatre? Utrate. Dear Kwasu we Ghana, we are victim and answer we are suspect. Me are victim. Only a suspect. Baby. Yenin komoy. Ofa. The more you na the be a mechano, your friends and national agenda, ne de be a more coffee more the brilliant. The more kind of pepper Ghana me, or you of this and to say there. When you're beautiful for a crowd with children, so you're young yet, you pan a crowd and met a crowd with child. Oh, you're quite, now there were your tomb and there were no one a day. No, what's answer on one acquaintance. Yeah, need the same thing and paying for some of the young. Into Ghana need the and I do who near Ghana need mobile. The young and you cry, you are near as you are trying, you are quite trash on them, say yes, soon, Yanni. Well, this our comment said there may be a million and not the million or the yummy. Sani uncle Paul Pana. Well, for the Mudabane, there no crap pepper, need the Biamo de Blay and Yamin Slamo, the Ghana fire, yes, I so. You see me answer Sani and Chia whom feel. Let us say good morning. Good morning, Wafa. Me wa fasi beni. I said you name Cassette Tama. Me pato we a victim and answer we a suspect. Me a victim. Offer. Just Obia any suspect I pay. Dabi. Oh, Davis, I also said Davis there. Any dim last or my way. And for drivers. Me catch up papa here. Unsaid driver. If you go Kumasi, you catch be any 30 cities. We are there. Won't make you more than 32. Because Abia, if you go Cape Coast, station. Yes, so the fair best will be any 40. Oka FFA, who's going to be over more than 42. 49 will be a Jaco Cape Coast. Then she had some way, Coke, Obeko shop, been a bit on 30 cities. The same Coke now, no bit on 20 cities. The same Coke now, no bit on 8 cities. Unita. They say Coke back pay to know. Nagana, a young for a sort of for. You Yamasum. Ne wa soroko asoko se o kwa so we so ni pede esmesi o kwa sorry nyamesum so ayi wakoma mu so atiase enti Ghana de 99% amu ya soroko fo mu nyamesum fo mo so atiase mo meda se went me enyina so yemfa afrafo ne biem ma yenkone ne lawyer Frank Afrifa enkonkodi enkomo ofia mo amon friend wo nya botransa lawyer ekasa wi a yebesa ba na kwabenatrum ana say more fireworks yeda say ana edi we da bia me hunu bo say ye day law o ofa ana say the angel e kan nyina no eye no kure o say the angel e kan nyina no eye no kure. No, say good morning, Wafa. Meda say. Na Pedro wa Madina Cruz was with tie ni here live. Eddie Free Indianapolis e Kumasi town so. Ana piaga ono so di fratman staff ne ba ye. Was say good morning Okogyeabour ni team mo nyaminshira mo. Na Teresa Oben and was hey angel bro fu ye drum pa. Bombe one ampa. Na am kai me am hufia angel bro for the Guinness Book of Records we na esenka angel ono so call bro foton na nyame adwa next ko be call bro foton ya bu ehumode na ya cross over na ye ne lawyer Frank Afrifa di nkomo
last week no Friday no yene lawyer edi nkomo bi na eno ana ye to aso and the continuation of what we discussed last week and until your boy homo dey to ahomane ne lawyer Frank Afrifa akodi nkomo ye we ne lawyer ebebu nsam no ekom na afa yama wo Ghana ne nso wetimi abem ankwa anoma DLFM 106.9. nipa baje ni din na wa ma me penyi nche ka beto kuma bi amman no adwuma waye ye wo adwuma esukwa no ma ekwan ya menam so na su ohun na nso ma kan tama de nsese aboa no o se na ordinary de boa me de asene twene se da be yanke e bebo ne din ma men kwa homa so na me lawyer Frank Afrifa enkodi nkomo last week Friday enkomo lawyer Frank Afrifa de baye no eno na ye to aso from last week Friday lawyer homa no atiatom na ye jina we so aka kire ye tie 43 ni ahyenkafo no se ensuo topa no nti we ahyenkani ano atobo ase amayen o ye driver ni a abotre drive with care ensuo na to ana ECG fo nso dum so na wom nti mesira wada we driver ni ano anya abotre ko ne nkakra ma ye wai eno betimi aboa yen enko ni gidigidi dabi Enquires gidi cry. As I said earlier, your boy home modern say your lawyer Frank Afrifa bekwa kodi enkomo. Na ye de Friday no nkomo a ye di ye ni nyina no nto aso ye de abramo. Mame enkwa homa so na mene lawyer Frank Afrifa enkonkodi enkomo na enso na eto ne ntino aya na enhoma no katekate na nso yen try se ye betimi ene lawyer edi enkomo kakra na fei Friday no enkomo a ye di ye no ya to aso ene anopai lawyer good morning. Good morning, Minion. Council Adama baby a wo sheboko de
Nyamia Dumboko, is you know where this year. Aye, Ghana the insurance top na network na essentially na anane. Yeah, Rade. Hey, who? Now so I'm quanoma, your bed, you bet me. Council, Wadama, and Opadia, Mattia for a dom and then pem. I crado 80 and come on Friday, no. You know, boy, no, and pay council yan to us every but I did from the Chelsea. So last Friday, you know, they didn't work across for Saturday. Obia will be trained. And our trust is to say, "Oh, Ababa, Enipa, and they betrayal, Nipa and betrayal." And more, almost the or there, then I cannot tell, right? Pa, hello, Pa, cancel me too, Pa. And more so, almost the or there, then I cannot tell. By Nipa and Yana, the betrayal for 4 and also be Timmy will be. She said, "Adieu." And now call a Pambi. Now let's any pan of this wedding. Echo, you mean on the top. I surely had your Pa. I had the only hold on. Mate cancel. Say network near stable. I best say. Yeah, that's see. Auntie Abusia, you have sent you so the city and one. Ebiana conversation no. I'm YNT ma yen hold it on kakra. Na fe yen twaso at appropriate time no. Say yes, I am reconnecting no na se be ya. Ye be twaso ama mo ye da se. And until the program continues in the studios. Me pacho baby awo no ehefa na awo awete menka. Enso no etesen ewa wo mpota mo ho. Me pacho wo man wo mutimi ko school watimi de wo mo ko. Wo mo ofie. Se wo fa wo mo nko na san kwada nda so ofie atwen kakra nsa se enso na etonko ade a ma wo mo ntwen kakra nsa. Minimum that I think say my listeners can give me the situational reports from their various locations and areas. Mame enko na me ne Ghana fo no me kansa me Ghana fo no a obi ni mo ho. Mame ni woni nko makakra me pa cha ensuo no ompata mo etese